Асасцәа бзиала шәаабеит ҳәа раҳәа Ҳәынҭқар Ахада Рауль Ҳаџьымба иҳәеит аԥсуа культураҿы ираҿы Александр Чачба илагалаша дуузатәы. Ҳара ҳзы ҳакраҵанакуеит ас еиԥш иҟаз ауаҩ ду иҭынха Аԥсны иахьҳамоу. Инаҷыдангьы иара хаҭала дыздыруаз изааигәаз ауаа ҳадаҳкылартә алшара ахьҳамоу азыҳәа азгәеиҭеит атәыла Ахада. Для нас очень важно сохранить эту связь, создать все возможности для того, чтобы будущие поколения, наше будущее поколение знали бы об этом великом человеке. Человек, который многое привнес в культуру Абхазии, в ее жизнь, для того, чтобы об Абхазии знали больше. Действительно, человек, прошедший очень сложный путь, но путь, который интересен и важен для абхазского народа. И я горжусь тем, что у нас есть возможность общаться с вами те, кто непосредственно кровью связан с этим человеком. Александр Чачба имата Димасфен Зайцев иҳәеит, иабду ҩышықәса ада Аԥсны дышнымхозгьы игәы иԥсы иуаажәлараҿы ишыҟаз, иахьа уажәраанӡагьы иаанханы иҟоуп Аԥсны иазкны ииҩуаз игәҭахәыцрақәа. Урҭ реиҳарак Аҟәа иазкын, иҳәоит Димасфен. Ҭабуп ахы иҳәааит, иахьа Аҟәа ақалақь агәаны иабду ибаҟа ахьгылоу азы. Абаҟа иану ианаԥхьалак иаразнак еилыркаауеит уи зызку, иҳәеит Димасфен. Иара убасгьы иҳәан, иахьа уажәраанӡа галереиатә хыбра ахьыҟам угәы унархьыртә ишыҟоу. Уи азы Ҳәынҭқар Ахада иҳәеит аԥхьаҟа ҳагалереиа аргылара шазԥхьагәаҭоу атәы. Санкт-Петербургтәи ауаажәларатәи еиҿкаара Аԥсны ахантәаҩы Боча Аџьынџьал иҳәеит, Александр Чачба дахьынхоз аҩны ҳамузеи алхзар, уи збарц азатәым ҳәынҭқарақәа рҟынтә Аԥсны иаҭаалоу асасцәа рхыԥхьаӡара шырацәахо атәы. Иара иусумҭақәагьы уаҟа ицәыргазар даара акраҵанакуеит ҳәа ҳазгәеиҭеит Аџьынџьал. Абри ауаҩы адунеи иахьынӡанаӡааӡо аԥсуаа рганахь адунеитә доуҳатә культуреи иара ихәҭаала, зыхәҭаала згалаз иара аӡәзаҵәык иоуп. Иҩны амузеи убри ҟаҵаны иҟазар, ареклама ҟаҵазар, убри иара хәҭоу. Адунеи иахьынӡанаӡааӡо абри аԥсшьацәа ҳәа иҟоу Франциома, Нома, Змагәа урҭ ртәакәын иара иҟаиҵоит, иааны ирбо иалагоит. Иара аҩны иахҭнуҵо ахаҭа иарҳауа иҟалоуп. Аиԥылараҿы ирылацәажәан Александр Чачба ииубилеи азгәаҭара аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҿкаау аусмҩаԥгатәқәа ртәы. Александр Чачба диишьҭышәы инижәыба шықәса ҵра иазку аконференциа иҿнакааит акультураминистр. Уи хықәкыс иамоуп асахьаҭыхҩы рҿиареи иԥсҭазааратә мҩеи реидҳәалашьа аарԥшра. Акультураминистр Ервира Арсалиаԥҳа иазгәалҭеит ас еиԥш зыхьӡ наго ауаҩы ихцәажәара акырӡа шаҵанакуа. Убриаҟара идуун иара иҟазара мҩа. Ирацәоуп аҟазараҭҵааҩцәа, аҭоурыхҭҵааҩцәа иахьа иазыҟарҵаз адокладқәа. Александр Шербашиӡе ихаҭа ҩынҩажәижәаба шықәса Урыстәыла дыҟан, ҩынҩажәижәаба шықәса Франциа, ҩышықәса заҵәык ракәын Аԥсны даныҟаз, аха ихы зегьы, игәы зегьы Аԥсныҟа ихан. Иара убасгьы Елвира Арсалиаԥҳа иазгәалҭеит раԥхьаӡа акәны ишымҩаԥгахо Александр Чачба иусумҭақәа шәкы инареиҳаны рцәыргара. Ҳара араҟа иҳамоуп абри адунеи акультура аҭынха иадугалаша асахьақәа. Убри аҟнытә сгәы иаанагоит иара ацәыргақәҵагьы даара аинтерес цәырнагап ҳәа. Атәыла Ахада иҟаиҵаз адныҳәаларатә шәҟәы даԥхьеит аҳәынҭқар Ахада иабжьгои Владимир Занҭариа. Иналукааша аԥсуа асахьаҭыхҩы Александр Шербашиӡе Чачба ҳажәлар доуҳатә ԥсҭазаараҿ иааникылоит ҩашьара зқәым аҭыԥ. Аамҭа ҵацԥхьаӡа иаҳагьы иҭбаахоит уи ихаҭареи ирҿиареи рымҽхак. Иара иԥсҭазааратә мҩеи иаԥҵамҭа хатәрақәа ирӡыргара ҳара иаҳуалԥшьоуп. Уи дахәҭакуп ҳара ҳкультуратә дунеи, ҟаза дук, хәыцҩы дук иаҳасабала, уи дахәҭакуп иара убас азеиԥш уаажәларатә цивилизациа. Ус дагьаанхоит шәышықәсала хашҭра ақәымзааит Аԥснаҵеи ду ихьӡ иԥша аԥсра зқәым уи ирҿиаратә ҭынха. Зыԥсадгьылаҿы анхара иахыбааз абас ахьӡын Санкт-Петербургтәи ауаажәларатәи еиҿкаара Аԥсны ахантәаҩы Боча Аџьынџьал иажәа. Уи аҟны иара дазааҭгылеит Александр Чачба изҿаратәы мҩеи ихигаз ауадаҩрақәа иртәы. Александр Константинович Чачба ҭаацәаныла Парижнтә Санкт-Петербургҟа даауеит зықь-ҩажәи жәба шықәса анҵәамҭазы. Уи ус шакәу арҵабыргуеит декабр зеиԥш зықь-ҩажәи жәба шықәсазы Петербургтәи аимператортә театрқәа русҳәарҭа ахадара иҟанаҵаз аҭаҩра. Уа ус аҳәоит, адҵа иаҳҭоит асахьаҭыхҩы аҭауад Александр Константинович Чачба аопера Фауст аҩбатәи асахьа иҩычарц
аказен маҭәахәқәа рыла, иусуразы хәышә-мааҭ изыхшәааны ҳәа. Инашьҭырхха егьырҭ асахьақәагьы зҩычаз иара иоуп. Александр Чачба ҩажәаԥшьба шықәса ракәын ихыҵуаз ақыцәа ник. Иԥсҭазаара ҩ-хәҭакны иушозар Урыстәылеи Франциеи рыдҳәалан. Иусумҭақәа хәы-змаӡам ак акәны иахьа уажәраанӡагьы иаанхоит. Иара иԥсҭазаара далҵаанӡа илиршеит урҭ рыхәҭак Аԥсныҟа раашьҭра. Иахьа ҳазхыҽхәо иҳамоугьы дара роуп ҳәа ҳазгәарҭон аконференциа иалахәыз. Фатима Гергиаԥҳа, Беслан Џьынџьал, Аԥсуа телехәаԥшра.